लामसाखौ लेक्सारो जों दिनै सालायनाय बुद्धिस्ट फिलसफिनि फोर नोबेल ट्रुथ गौतम बुद्ध हंके बुद्धिस्ट फिलसफिनि फाउंडार एबा संजानाय बा खरकसा एथिकल टीचार पुइला ब फिलसफिकल वानसुमुंनो तै वानसुंमानिया अलसि ब द्रुक फिलसफिकल वानसुमुंनो वानसुंनानि चेंगु हंके चेराइफुरु ब बेलेखे वाना जागो नि लागमाव जों दुख नि सिमि बाहायके यगनाय आबा हाय नायतुकते ब काइब्रि नोबेल ट्रुथ्स नायतुगि कारिका फोर नोबेल ट्रुथ्स मीन्स सारती आर्य सत्य ओ जे काइब्रि आर्य सत्य माने ब जेफुरुपानो कुबुय आ जे काइब्रि ब नायतुकते काइब्रि कुबुयनो ब बिनि लागमाव नायतुगि कारिका अब नंबर 1 हंके देयर इज सफरिंग एबा दुख जीवन दुखमय एबा दुख आसे जिनि लागमा हंके दुख बाय कुबुल जाक जों आसे खिनो दुख माननि नांगौ नंबर 2 देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग दुख समुदय जों जे दुख मान दं माने आबनि कारण दं जों अब हायनो माया मिनि कारण दं नंबर 3 देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सफरिंग दुख निरुद जों जे दुख मान माने बनो जों बिनि उपाय दं जों बनो का सही मानो okay number 4 there is a way leading to this cessation of suffering दुख निरुद जामायनि प्रतिपद जों जे दुख मान दं माने आरो जों यंनानि बागै सिनि लामा दं आ लामा हंखाय ओ लामानो हिंजागो जों 8 फुट पाथ एबा अष्टांगिक मार्ग अब नेक्स्ट लेक्चर डिटेल्स सानाय सिनि दुखनि सिमि यगनानि आबो सिनि 8टा लामा दङ आगावनो नेक्स्ट लेक्चर डिटेल्स आं डिस्कस खायनाय दिनै शॉर्ट खायनाय बेसिक नंबर 1 देयर इज अ सफरिंग दुख आसे जीवन दुखमय सिनि लागमा हंके बेबागनो दुख बाय कुबुल जाक आसे फेकिनो दुख आसाई तोरखायबो दुख उमर अक्रांखायबो दुख थैयासागनो सिनि दुख सिनि लागमा हंके दुख बाय कुबुल जाक कायसा रमना हादि खरके सेरे आसाख्या हंके ब परिनानि सेंखा रोंनागो थांखा आरो वो दुख परना मुसेते मा परिवो कुमपुर सेलाते मा परिवो कुमपुर मायक खैते मा परिवो सिनि जानानि जरा करै थुनानि जरा करै हंके आरो मार्क्स बुइनिसले गोबां मानानि आबाय कासे बाटायलायमो बुइनिसले काहाम तेबो लायनानि आरो वो दुख पासंगिबो दुख फेलिंगिबो दुख तोरखायबो दुख तोरया कनै नुखु खाका सपोज नुखु खाकाबो दुख चेराय खनायखा चेराय खनायनो नायकलना नांनाय काहाम का तलंगना नांनाय आरो दुख हामि हंगायते दुख न काहामंगिबो दुख काहामंगो बुइनिसे काहामंग माया आबाय कासे खा वानसु मुं फायो बुइनि नुगुया कनै आरो दुख ओमफ्राय बुरांगिबो दुख बुइनि खाय kaham nung mahaingo angka buinsilai tebo kahamna musungo arabo dukho angka busung mani bo dukho a busun bagai tese wansung phayo means chini lagma abo dukho jang dukho haino kubuli tongo jang bigrang mani bo dukho bemarang mani bo dukho umar okrang thamani bo dukho abo haisini dukho bai jang chini langma jeforupano kubuljak angka Number 2, there is a cause of suffering, dukho samudaya. A dukho ni karan tongo, sang dukho haino maya. O haingo kaisa te kaisa abo kereng laijak. Kuno kaisa gotona abo haino ongya, bini ukulago kaisa karan tongo. Jang karan sara kuno karjo ongya. Okay. Number 3, there is a cessation of suffering, dukho nirud. जों जे दुख मान माने बनो कासुइ मानो
bini hoite जों yogui mano baiga yogman o hayungo जों kaisa jekono kaisa gotona abo bini kaisa karon tongo kaisa te kaisa kwrwnglaijak kono kaisa karon hoite bo karjongo cause hoite effect ngo hingkai जों abo yognani hingkai bini je cause bini je karon o karono जों tumung bono sokomoli mangka hingkai bini je consequence जों bini je effect जों abono sabar khaina nangya जों abono manjakna nangya dukhono kasonani hingkai aje dukhoni karon tangi dukho wngkhana aje karono जों tumung remove khaimangkha hingkai nori mankha hingkai जों bini effect no bo जों bini je consequence bini je result जों manani nangya. Number 4, there is a way leading to the cessation of suffering. Dukho niruddha jamini pratipad tamsaka जों जे dukho manmani. Number 3 o sawo जों dukho ni hoite mukti mani mano nibritti mani mano dukher nibritti ase. 4 saka number 4 aje dukho no hoite जों yognani bagai nibritti manani bagai जों lama tongo hisab lama. Number 3 o sawo bono जों kasui mano bini lama tongo oro kaisaka जों aro no simi yogui mano abo yognani lama tongo a lama hingkai kaibasa tong 8ta tongo aja 8ta lama no hinjago noble 8 footpath eba ostangik marg जों dukho ni simi yognani bagai 8ta marg tongo o 8ta no जों follow khaike hingke जों dukho ni simi जों yogui mano hingke ang next ni lecture o je dukho ni simi yognani je 8 footpath eba ostangik marg no ang details o ang discuss khainai hingke tini ni lecture asungno jotono no hambai ang next ni lecture o mono kaisa kaisa ke details o ang discuss khainai hambai jotono.